kitabu de babu vende deftere dimmere nden dambugal noga e dida bangal no yewta en fi man la tasihhu fi ummo tawata sellata imamatahu almagol makko fi salati kander julde. Innal imamata anden almami yagal fi salati ka julde mas'uliyatun andanda hore ma dun ko mas'uliyanke bi mana dun ko landal bi mana dun ko responsibility kubura mawnudo. Wa kama annaha wa woniri o almami yagal tahtaju hino haton jini ila muahhalatin faade hebilande yajibu tawata hino waddi tawafiruha timmingol de tis fil imame nder almami yagangal aw yustahabu ma hino yida tahalihi cudorgol de kanje hebilande den biha e julde den. Kadhalika ko wanoni yajibu waddori an yakuna nde latto al imamun saliman harako hisudo min sifatin iwi kala e sifaji tamna'uhu hadaydimo min tasannum immorde e yedagol hadal mansabi ngal do gebal o do post nde do darande awtan usma dum kala ko tawata duytay ahaliyatihi aden yagal makko ngal makko ba yagal makko ngal himo duwa hisude e kala ko tawata duytay makko ba yagal makko ngal lahu wonandemo. Fala yajuzu dagota ko masalan an yuwalla al-fasiqu nde fasiqijo hikkinte imamatu salati almami yagal ka julde. Wal fasiqu ko wiyete fasiqijo huwa koni dum man kharaja ko on yaltudo an haddil istiqama iwi e kerol ngol o duwa nyibude ngol e mudum ngol o duwa tarade ngol e mudum birtikabi sabo faggitagol kabiratun ko mawni min kaba'iri dhunubi morde bakkatuji mawnudi allati din di andanda horema hiya din duna shirku di hewta shirku. Amma si hewti shirku kanyum haray fe ya maka fasiki yagal mugo ya ha maka kafiri yagal. Wal fusqu fasiki yagal naw'ani konone jididi fusqun amaliyun ko fasiki yagal golle yanko jal wa fusqun e fasiki yagal itiqadiyun fibete dum kabernde. Fal fusqul amali amma fasiki yagal ka golle ko golle hundum goddo gollata ta woni fasiki kartikabe ko wano faggitagol fahishatu zina o jina nyiddudo wasariqati e nguyka wa shurbul khamri e yargol bere wa nahwi dalika ko nandita tay dum wano fenande wano nyore wano jaggangol yumma e ben dum do fu mudum ko bakkatu mawnudo. Wal fusuqul itiqadi amma fasiki yagal finde yanko yagangal kander bernde tata mo fibi kander bernde mun dum don o woni fasiki dum kadi karrafte hino wa'i wano wonugol si'ar rafida wal itizal e wongol itizal wa tajahhum e wongol ko ete tajahhum dum do fu ko façon gire tati wiide hino nodditi ka der dina kon aqida mabbe boni be woni fasiki sabu bonugol aqida mabbe on. Fala yajuzu dagotako tawalliyatu halfinegol imamatu salati almami yagal juldenden alfasiqu fasiqijo li anna alfasiqa sabunun no fasiqijo la yuqbalu jabetake khabaru kala information ko jonni kala khabar mo humpitimbe ben duwa ka holede duwa ka jabede seede on qala ta'ala alla dali ya ayyuhalladhina amanu kun yugomdimbe e on ja'akum siaddani on fasiqun fasiqijo bina bayin khabar fatabayanu taske moƴƴa andon siko ko jabini jabon si wona dum hawkon yonno imam kala khabar ko jonni are ko hana dum jabede yonno sai imam jonnay khabar ta dum ko taskete disondire fi mudum hawke ma dum jabe haray marsali e kadi fasiki jo fala yu'man o holaka ala shara'iti salati e do sartiji julde din holaka wonde mo timminidi wa ahkamiha e nyaawje julde den wali anno e sabono kanko fasiki jon yakunu o wonay qudwatan nyentin tedo o wonay nyentinirgal sayi'atan bongal li ghayrihi wonande tana makko bi mana wonande yimbe wombe julde ba makko be masalan o wonay fembo ware ma o wona yuppo tuba ma o wona dabbo rewbe ma o wona helo o dewle hande kadi yimbe be nyentina mo ayyala imamu kari no wadde dum ayyala imamu kari fi may ayyala imamu kari wadata hunde kari ona nyentinal bongal donc ko duwar sidun don hana fa fi tawalliyati woni e halfinegol makko imamu yagangal mafasidun bonnere mola nande bonun nanjano ya Allah dande si tawi non julirde burde dudude den fok mudum musibbe jubbe ko sifa be do halfina
on andi hara e woni bonunde molanande وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قم دي أن باجي الله ماكي لا تؤمن امرأة وتصنع جو ألمو رجلا غركو ولا عربي ونا آدن جي أدوك لنتريل دي بي خفلوا مهاجرا ونكو هاني المادة فرودو ولا فاجرا ونا باندي جو كدي مؤمنا هاني المادة قم ديندو إلا أن يقهره سيونا فولنamo illa an yagharahu sona o folira be sultanin sabulamo yukhafu tawahino hula sawtuhu dole makko de ta ko dole makko etilise e hore men haw almi aray don fere ala kono haray huwaake haray marsale haray burti bonde kono aray don en wawata dartade en tertoto rawa ibnu majah wa shahidu ko sedintin kommin immorde o hadise do qawlu ko mako nelado nokku ko kadi e maki wala fajiran wana bondo wana bahani almade mu'minan gomdindo wal fujuru ko wete bandiyagal huwa dum al udulu ko selugol anil haqqe gonga kan tertoka aray on do woni bondo fa salatu juldenden khalful fasigu lontagol fasigi ya fasigijo bi mana almagol fasigijo man hiyun ko hada dum an ha gayi nde do julde few wala juzu dagotako taqdiruhu happugol nde ma'al qudrati wondude e taganegol ala dalika e dow mudum fa yahrumu hino harmi alal mas'ulina e dow jogi be responsable be bi mana hino harmi e jungo fewjobe ben tansibul fasiq darnugol fasiqijo o imaman wadamo imamu lis salawati wonande de do julde li annam sabuno kambe li annam sabu ko kambe jogi be mas'uliyati on bi mana jogi be responsable leydi ndi on ma'muruna ko be yamirabe bi mura'ati al masalih aynugol kala maslaha jama'o fala yuzlam daganta ko be an yuqi unnasande be libata yimbe ben fi salatin ender julde makruhatin anyande balskoni kad ikhtalafa al ulama gomdi jomirabe gande ben no lutondiri tode fi sihhati salati fi sellugol julugol khalfa al fasig bawo fasigijo wa ma kana kadhalika e kala ko woni e kala ko laati e hellangal bangal lon wajaba hino waddi tajnibu nasa pottintingol yimbe ben minal wugoy immorde yangol fihi e mudum musibbe julbe wala tasihhu sallataka di imamatul ajiz almami yagal ade runkudo motawata wawata arruku'in wadugo ruku'u on hatimma aw sujudin ma wadugol sujudu on aw qu'udin ma dun jodagol sallataka o do almoto illa bi mithli sona sifajo makko kadi ay masawihi fotondiro e makko wawdo wano makko fil ajazi ka runkugol an rukunin gay wadugol tugalangal aw shartin ma wadugol sharto ko tawata kadi ko runkudo wawata wadude rukunuji di tawata din o wawata wadde shartiji di tawata din o wawata haray ben do hino selli kaw almo ben no kono wawbe wadugol ko tawata kanko o wawata kon haray ben don hana kaw almobe wakada ko non kadi la tasihhu sallata imamatul ajiz imamu jorun ko do mo wawata anil qiyami daragol liqadirin de o julnata wawudo alayhi edo daragongol illa idha kana siona lato al ajiz ronko don anil qiyami fi daragongol tawa imam ratiban li masjidin kon don imam ratibon ka julirde ko wete imam ratibi ko perme imam o wa arada lahu webitano monon mi mana o heba evenement hu falomo ajazun ko wawata mo ronkinde anil qiyam gaay daragol no anda mo wawi darade kono heba nawnare ma heba asida ko wawata mo ronkinde tawa kadi konko hebi modon yurja no tijja zawalahu iwgol mudum masalan stay woni ko hebi makon no anda dum do iwata masalan ko koyngal ngal heli few ma o hebi nambara tawdo wata darade fara ila don ko yo itte goddo go wade kono say woni o hebu tunjoni masibo hunkun e kono hino tanjina iwgol mudum haray don fata juzu hino dago as-salata julugol khalfahu ba makko wa yusalluna be jula khalfahu ba makko fi tilkal hali on al halon julusan harako be jodibe ba imam on jodi ke juli ara kambe kadi ko be jodo be jula koni wonno salihu fawzani kanyum addiri le qawli aisha sabma ko nena aisha radiyallahu anha sallallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam annaba jallan juli fi baiti kasudu mabbe wa huwa tawi kambe ne laado shakin hebe wulliti musendi
fa salla be juuli jalisan ko be joodi be wa salla juuli wara'ahu bawo mabbe gawmun yimbe ben qiyaman hibe dari fa ashara ilayhim o sappani be henya ansikon ijlisu jode be joodi falamma insarafa ba o gayni julde den qala maki he inna ma ju'ila al imam ande ko imamu wadira li utamma be ko fi yo nyentine ko fi yo nyembe al hadisa ka hadisa hatta don jonno si imamu joodi ke bawo be dari ke ray don imamu nyembaka wa fi no ender hadisa on be maki wa idha salla jalisan so joodi ke o juuli fasallu juule julusan on kadi ko joodi be juma'un on den dangal wadhalika dun li anna al imam no imam ar-ratiba tabutu don yahtaju ino hatto jini ila taqdimihi fade ardingol mo fade ardagol mo walaw sallu stay kadi be juuli goy khalfa ba imamon qiyaman hara ko be daribe aw sallama juuli ba'dam yoga e mabbe ga iman ino dari fi tilkal halati on non hal al hali aray go julde mabbe den bonali fi imam on joodi ke juuli bawo ben dari ke aray sahhati no selli salatam julde mabbe ne ala sayi do kongudi selludi di hollino wodi kongudi wiidi aray don sella wa in istakhlafa al imam si imam on lontini non fi tilkal hali on al hali man yusalli bim ummu julna yimbe ben ba iman harako darido bi mana o lontini wawdo daragol julna wano dese imam maturu asem imam on e masalan fa huwa ahsan haray ko dum buri labede khurujan ka yaltugol fes min al khilaf wa ilur ranga wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa uluntini goddo goyo julno faqad fa'ala al amrayn gomdi golli kadi faqad fa'ala gomdi golli al amrayn de fiyake do didi kala kadi bayanan ka bangenangol yime be lil jawazi fi daga gol fi mudum wallahu a'lam wala tasihhu sallata imamatu almamiyagal man hadasahu ummata tayri mun da'iman nudumi masalan sono kala itta hendu sono kala o yahay ka hurgo odo sallata kad kawna imam masalan kaman bihi wan ummu woni mudum salsalun chore bawlara no yalta tun tuzur aw khuruju rihin ma yaltugol hendu tuzur aw nahawi ma konan tay dum mustamirun ta dum tigi ko dumi dum e makko odo sallata ka almo illa biman huwa mithlu sona ben sifa be makko kadi fi hadhihi al-afa ender odo ender nde do tampere bi mana ender odo sonja amma ko selli kon fala tasihu sallata salatahu julde makko den khalfahu bawo makko li anna fi salati sabuna woni ender julde makko den khalalan sortagol ghayra majburin ko aldawo e hebbitagol bi badalin sabuluntingol lianna sabu kanko yusallihi mujula ma khurujin najasa wondude yaltugol sobe al munafiri wo itali taharati la bangal wa inna ma sahat andu ko selli salatahu julde makko den lid darura ko sabu dorotun julde makko den selli wa bi mithlihi e sifabe makko ben kadi nandolla makko ben la tusawihima himo nandintine eben don dido kadi fi khurujil khariji e yaltugol koni yaltude al mustamiru dumi dun ko wa in salla stayuni ujuli khalfa muhaddisin bawo tayrado aw mutanajjisun ma dum wondudo e sobe bi badani ka bando mudum aw sawbi ma ka cionci mum aw bogwatihi ma ka nokkure ka julata si goddo juli e bawo be do walam yakuna ta non kambe julno be bendi do bi mana o do mo tay hebudo tayre ma odo mo sobe woni mun taabe laataake ya alamani hibe andi bitilkan najasata on don sobe awil hadasa ma anden tayre be andal hatta faraga ha gayna min salati murde juldende haray don sahhati no selli salatul ma'mum julde bawo be donal imam ko alda imam kanko batun o andi ko ni woniri haray o yaa o itta sobe on o salligo se ko tayre den boni para o fillito juldende mi mana o yahay o itta sobe on ka bandu makko ara o fillito julde den ma stay ko tayri o wonduno o yahay o salligo ha moƴƴa o arta o watta julde den li qawli sallallahu alaihi wasallam sab ma kun laado idha salla al janabi si wondudo e janaba julni bil qawmi yimbe aada ko yo fillito salata o julde makko den kanko to watammat hino timmani no sellani lil qawmi wonande yimbe de tibben salatam julde mabbe ne قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وماكي وبذلك كسبون دو
madat fiqi sunnatul khulafa'ur rasidin sunna be do lontibe fewbe fa inam no kambe sallu bin nas be julni yimbe ben thumma ra'ul janaba refti be yi janaba ba'da salati baawo be salmini fa ado be filliti walam ya'muru nas be yamirali yimbe diti ben kanyum bil iadati fillitagol wa in alima al imam si imamon kadi andi non awil ma'mum ma baawo jombila da si tayre den hino e makko awin najasati ma dun sobe on fi athna'i salati kander julde wana yi yo kontinire don sabu hersa ma dun do ila ka anditi don o salligaki ma ila ka anditi don sobe no ka bando makko ma no kanu kure makko batalat haraybuni salatahum julde mabbe den ko be salmin kisan be yabe ittangan to gon be ara be fuddito si be kontini hore don be kontini e hore julde bonde wala tasi husallata imamatul ummi almami yagal humen binnejo awale goy mawata jangude wal muradu ko fanda bihi e humen binnejo on huna do malla yahfizu ko motata hunjaki suratul fatiha tay suratul fatiha har hay gol o hunjaki aw yahfazu ma haray mo hunjingol walakin kono la yusin o wata sellinde o wata mojjinde qira'ata jangi maggol on kan yulhina wanande o nyoto fiya ender maggol lahanan e o nyagol yahilul ma'an lahanan o nyande yuhilul ma'ana de tawata ino waylita ma'ana on sansa ma'ana ka kasril kafu wana wadugol kafu on masalle ka iyaka wi a iyaki masalan ko dammi ta'i e wadugol ta'u on tural an amta inna an amtu dido fof ko nambaraji parce que ko Allah wi an amta on mo nemin da sa wi an amtu ara wi mo mimmi nemini en sikala da wayi nemin de goddo wa fatu hamza e wadugol hamza on pocal do inna ahdina fewnume andi ahdina don ko neldume ko ihdina ko kasra watte ko fewnume aw yubaddil ma on tigi watata harfan harfere go be gayri ko ina de do wa dun do wa huwa al-thagh ko do woni latugol dengal ngal e der jangi on kaman yubaddil wan on watti to arra'u ra on gaynan watta mo gayn aw laman ma lamu on awisin ma sini on ta an watta mo taw wana wi dal kay ko ina don fala tasihu sallata imamatal ummi imamu yagal humen binnejo illa bi ummiyin mislu sunahu min binnejo kadi sifa makko litasawi hima wonande fotondido be majji kanji didi ida kanu sibilati ka ajizina ko be runko be wawata an islahi faade moƴƴingol dum fa in qadara siwawi al ummiyu min binnejo alal islahi e do moƴƴingol liqiraati wonande jangi makko ara ella ala lam tusihu sallata salatahu julde makko den wala salata wana julde kadman salla khalfa ben julbe baawa makko le anna sabu kanko taraka wa akiru kunan farilla ma'al qudrati alay wondude waawgol wadugol mo wa yukrahin anya an ya umma rajulu de gorko almoto kadi gawman yimbe aktharahum ta ko buri dudude kon e mabbe kambe be on julnude ton yakrahu hino anyimo bi haqqin sabu haqqe gongajo ara don sallata bi an takuna wanon latoto masalan karahatahum ngaygo mabbe ngol laha wonande almami yagal makko ngal mubarrarun ko wodditi dum min naqsin immorde duytegol mubarrarun ko bornondirdum min naqsin immorde duytagol fi dini nder dina makko kan li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado salasatun piji tati la to jawaz salasatun yimbe tato la tajawazu fejjata yawtata salatam julde mabbe nen adanon fejja noppi mabbe din al abdul abiq maccudo dogudo pullo mun hatta yarjiha o rutto wa muraatun e sonnajo bata to walido o zawja modi makko alaiha ido makko sakhitun no monanimo wa imamun e almamijo qaw wa imama qawmi almamijo yimbe wahum ta kambe la wonande mo kaaluna be anyimo be do tato julde mabbe nen fejjata noppi din julde den non ko yaande hak asamata way Allah sitay ko yonde yobe rawahu Tirmidhi wa hasanahu qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tuzur Shaykh al-Islam wa maki idha kanu sibilat kenon yakrahunahu hibe anyuno dum li amri sabu fiyake go fi dinihi ender dina magoka
misal an yakuna nde o laatoto asdaga ko ɓurɗo gongude aw a'lama ma ko ɓurɗo andude aw adiyana ma ko ɓurɗo jogade dina fa inna wara ɗon yajibu no waɗɗi an yuwalla alayhim nde o halfinte hoore maɓɓe hada alladhi nde ɗo hunde yuhibbunahu nde ɓe yiɗi an yatawalla alayhim nde halfinte hoore maɓɓe hada alladhi o ɗo neɗɗo yuhibbunahu ɓe yiɗi walaysa lidhalika ɗum ɗo noon wonanaali arrajulu gorko alladhi on yakrahunahu tawata hiɓe añi ɗum an ya ummahum yo alma ɓe kama fil hadisi wono ardiri e hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ko woni qala ɓe maki salasatun piiji tati salasatun yimɓe tato la tujawizu feƴƴata yawtata salatam julde maɓɓe ne adani mi noppi maɓɓe ɗin rajulan gorko amma qawman almiɗo yimɓe wahum karihun wa rajulan e gorko la yati salata mo tottata julde nden illa dibaran siwona kaddu ɓuru bimana on mo arata julugol legoy waɓuto on siwona toujours ara waɓuto on feƴƴi kanko ko yoɓutugol tun ko ɗum woni ko fanda illa dubaran wa rajulan e gorko i itabada muharraran wonɗo maccinɗinde pullo inna on pullo ko maccuɗo makko wa qala aidan on makkadi kanko cheikhul islam wonde ida kana silatke baynum hakkunde maɓɓe mi adatin ahadiji min jinsin immorde noneji mo adatin ahawdaɗi ahlal ahwa'i e ko ɗoni yimɓe beleɗe wal madahib e madhaba yankoji ay ida kana silatka baynum hakkunde maɓɓe to mo adatun adaji min jinsi ma adatin immorde noneji adaji ahlal ahwa'i yimɓe beleɗe wal madahib e yimɓe madhabuji lam yanbaha tawata hewtali yottaki an ya ummahum nde o almotoɓe lam yanbahi kan afwan haray hana an ya ummahum nde o almoto sifa ɓeeɗo yimɓe kanko imam on ko yoɗaɓo ɓe julna ko ɓuri laɓede kon hara wona ɓeeɗo tawɓe ko madhabu kala no wi ko madhabu mum on woni gonga kala no wi ko fedde mum nde woni gonga madhabu ɓeeɗa ma ɗum jam'iya ɓeeɗa on ko fenandejo si yimɓe ɓen siforini a noddama ya aran mo ɗaɓe ara sellata li annal maqsudu sabu ko fanda kon bi salati e julde nde jama'a tan ko moɓedirgol jama'a on an yutimma fi yo timmu hatta lanna al itlaf ɗiɗo perdi wa qala alayhi salatu wassalam nelaɗo maaki wala takhtalifu wota lutondiri fa takhtalifa qulubukum sakko ɓerɗe mon ɗe lutondira amma ida kana al imam amma silatike imamu on da dinin ko jondina wa sunnatin e sunna wa karahuhu lidhalika ko fi ɗum woni ko ɓe anyirimo lam takura haray ɗon añaka al imamatu añanaka al imamatu imam on fi haqqi e haqqe makko kanko tigi nde o almoto wa innamal atabu andu ko felore nde on jokki alaman karahu ko e dow on añuɗo ɗum wa ala kullin woni e dow goto kala maɓɓe fa yambahi no hani al itilaf ko ɗum woni wowidirgol baynal imam hakkunde imam o wal ma'mumina e ɓawo ɓen ha ɓe wotodira watta awn e wallidirgo alal birri e dow ɗiggire watta goykolol Allah wa tarki tashahun e accugol ngaygu watta bahudu e tikkidirangol tab'an ka jokugol lil ahwa'i beleɗe ɗen awil agrade ma ɗum fandundeji a shaytaniyata shaytaniyankoje fa yajibu noɗɗi alal imam e dow imam on an yura'a nde o aynitoto min haqqil ma'mumina immorde haqqiji ɓawo ɓen fof o ayna ɗi o fama ɗi o anda ko musata goto kala e maɓɓe wodi bo e imamuɓe aray ɓe ka ɗowdi hedditiɓe no ka nangue ɓe juutina khutuba ɓe juutina waaju ɓe juutina bayana ɓe juutina darsu no wodi kadi eko nanditata e ɗum wajibu noɗɗe alal ma'mumina mina e dow ɓawo ɓen kadi an yura'unde ɓe aynata kadi haqqal imam haqqe imam on wa yahtarimuhu ɓe teddina ɗum wa bil jumla fayanbaghi no hanani li kullin goto kala minhuma maɓɓe kamɓe ɗiɗo an yatahammala nde o rondoto ma yuwajihu konko concerni mo konko fewtiti e makko min al akhar immorde oya min ba'di min al akhar immorde oya min ba'dil intiqadati immorde ɓawo fiɓalle findeji allati ɗin la tahullu ɗi tawata wawata iwde
biddini sabu dina kan wal muru'ata e makko boyagal ngal wal insan e neddo yagal ngal mu'radun ko tawata ko yebitande le noqus fi duytare fi duytukol wa man dalladhi ko homboni on tarda weltordo sajayahu ko doni golle makko den kullaade fo hay e goto asi goddo weltori golle mun e fo hunde ka ala ko mapini moto